manje nami ke ngithi ngisebenza umsebenzi kaNkulunkulu kanti sengiyona wathi uNkulunkulu yonke lemkhumbulo oyikhulekelayo ngisuke ngitheni ngoba phela wena usaxoxa nami ubizi wena isikhathi sezwi wena usenaso isikhathi sokukhuleka wena usenaso awusenaso isikhathi sokukhuleka nje ukhuleke kushobana inwele ngize ngibamba ulimi lwakho lolusonte mingakiminyaka wena selokhu uqalela umsebenzi ulimi lwakho mina ngilwazi angilwazi ngoba usunjingozi Jehova moya inwele namba sebefikile go yabona manje ngempela ngizonjikela noma ngabe ufika sewufika kule stage look nami ngisaya khona nami ngisawubheka ukuthi igama lami ngibani lo Jesu nami ngisayomtshela ukuthi Nkosi noma ungabavusa abafile kodwa lokho ngeke kungenise ezulwini okuyongenisa ezulwini kuba igama lami lo Jesu amen ukuthi igama lami lilotshwe ngidinga wena yeah amen uNkulunkulu siyabonga